Jimane omioraka mar gero Klese moko mag CBC ywak ni poko chulgi kuom thuolo malacha. E tielo mokwongo koda ariyo mar gedo mag Klese mag CBC e kaunti ma Migori, piny owacho kokalo kuom Migago mar somo ne ochiwo oraka mar gero Klese maderoma 365 e kaunti ma Migori. Kata bed ni gedo mag Klese go oserumo, jogo mane omiyo oraka mag gedo to pok otiek chul, kagiwacho ni bengi mane omiyogi hola e kinde mane gigedo oketegi tesre nikech gope kap koro gidwaro ni piny owacho okas wach mar chudo margi. First phase na tulipofanya CBC first phase hakuna pesa tumepata mpaka saa hii. Kuna wale wengine wamepata, walilipwa, wale wengine walipolipwa, wengine wakabaki, na kuna retention pia. Hiyo retention hatujaipata mpaka saa hii, na venye retention ndio faida ya contractor mpaka saa hii hatujapata. Tahidi na watoto wetu tayari madarasa tukayakamilisha. Tulipokamilisha madarasa, hii pesa tulichukua, pesa ilikuwa kidogo. Hata kama walituwekea 788,000, ni pesa ilikuwa kidogo ambaye haikutosha kujenga yale madarasa. Ilibidi tuingie kwa mifuko yetu ili tuweze kukamilisha hiyo kazi. Kukuja kujenga nikitarajia kwamba baada ya kazi nitapata malipo ili nirudishe banki pesa yao, ingine kale kadogo nimepata kama kafaida nifanyie shughuli zangu. Lakini kufikia sasa, baada ya kumaliza ujenzi, ilikuwa nilimaliza ujenzi mwezi wa 11. Baada ya kumaliza hiyo ujenzi, nikatengeneza kila kitu, payment yangu yote nikapeleka document, sijaipata hiyo malipo.